as it were. Mame ngizokhuluma ngokuthi amabhasi agcine ephumile ala ko 300 kodwa nibe nokuvumelana noHome Affairs. Mhlambe ngifisa ukucheck ukuthi nina njengomkhandlu awukhona umnikelo eniwenzile ngokweni mhlambe thina sinikele kanje sakhipha amabhasi angaka uHome Affairs makhipha angaka. Well ngiyengabeka ke mfethu ukuthi kulama buses abalela la ku 300 nangaphezulu. Ngidolobha laseThekwini ikhiphe amabhasi awu 150 lilekelela iDepartment of Home Affairs. Sivumelane ke sokuthi lamabhasi siwakhiphile and bazosikhokhela yonke imali thina njengedolobha esisebenzise uqasha lawo mabhasi lawo. Kube khona ukuvumelana okhona ubhalwe phansi ngoba phela akona umsebenzi wethu lo and indaba ze-immigration zokufika kwabantu nokuhamba kwabantu umsebenzi we-Home Affairs nohulumeni omkhulu mathiwa silekelele solekelela kodwa ke is unfunded mandate and therefore asizo accept if unfunded mandate kumele ukuthi imali yento esisebenzile basikhokhele ngamanye amazwi this lento esenzile is on a cost recovery basis. So ngaphandle kweMalawi, Mozambique neZimbabwe khona namanye amazwe bekuthola ukuthi nabantu bakona abala. Well bakhona well ngikhulumile ukuthi iZimbabwe ihlelekile ikwazile ukuthi ithathele abantu babo bagoduka abanginezanga iproblem nabo bebaningi nje ePinetown ngihlane namabhasi awu10 izoqoqa abantu baseZimbabwe bakhona abanye ekuthiwa abala ngaphandle and bakhona la edolobheni bayabaqoqa bathe nje ngakuthi kushawo o2 ntambama bebe abantu babo sebebathwalile babuyela nabo eZimbabwe. AbaseMozambique banohlelo lwabo nabo oluhlelekile lobathatha babayise eMozambique. Ngicabanga ukuthi ke lokho osokusho ukuthi ke iningi labantu abebekade bela iningizimu Afrika kakhulukazi eThekwini kakhulukazi bebengena ivume sebegcwale amabhasi baphuma laba bakhona ke bakwethu ake sinethemba labo nabo ukuthi bazobona basikiphe thini kulaba sebehambile nabo bagoduke bangaphazamisani bangaphazisi umthetho ngoba ayikho umthetho ovumela ukuthi ube sezweni ungawaphethe incwadi zokuba kulelezo usuku uphula umthetho lo usaphula umthetho kufanele nje ukuthina sikuthathe sikukhiphele ngaphandle uma usaphula umthetho and sibonga nje ukubambisana ke nenhlaka zonke ke ukuze sifike la sikhona ke ama community based organization o business and nama individuals and ukuthi nama residents yase Sherwood nawala ewa 26 ngaba sikho la sikhona ukube besingasizwa ibona imali esisipendela incane kakhulu itende lakhe webona osoma business bafaka ama toilet and thina nje silekelele nje ngezinto ezincane vese eziyimandate kahulumeni wasekhaya uqoqa kwemfucuza and ukuthi kube khona ugesi kube khona amanzi kumele silekelele ngako thina. Siyabonga.